ndetse n'igisirikare cy'u Burundi gikomeze kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo. Nkuko nari mbikomojeho, nta bintu byinshi presidence itangaje ku byagenzaga uyu mukuru wa diplomasi ya Kongo i Burundi. Gusa ritangazo rivuga ko uruzinduko rwe rwabaye nyuma y'ukwezi kumwe President Evariste Ndayishimiye nabivuze avuye Kinshasa mu ruzinduko rwa rugamije kurebera hamwe ubufatanye hagati y'ingabo z'u Burundi n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa n'ingabo bari ku n'ubufatanye hagati y'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo, aho bari gufatanya kurwanya M23. Aya makuru kandi avuga ko muri uruzinduko rwo kuri uyu munsi igihe Ndayishimiye yaherukaga mu gihugu cya Kongo mu biganiro byamuhuje na perezida w'iki gihugu Tshisekedi bya bifite 23 Gashyantare muri uyu mwaka turimo, bivuga ko uyu mukuru w'igihugu yishyuje umukuru w'igihugu mugenzi we akadeni. Kugeza uyu munsi rero mu gihugu cya Kongo hari abasirikare b'u Burundi abakabakaba ibihumbi 15. Abasirikare bikubiye muri batayo zigera muri 20 ziri hirya no hino muri ibi bice, aho bari kurwana bivuze bararwana ku ruhande rwa guverinoma y'Kinshasa. Ntago rero kuri ubu hazwi neza icyagenzaga Kayikwamba muri gihugu cy'u Burundi. Gusa tezwa ko uruzinduko rwe rwari mu rwego rwo gusaba amaboko haba mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ubwa diplomasi. Ngira ngo rero inkuru yasohotse yatangajwe n'ibiro bya perezida w'u Burundi Ndayishimiye ivuga ko bakiriye uyu mu ministre ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Kongo, aho rero yagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu. Rero turuga ku busesenguzi bwacu turebere hamwe mu by'ukuri niki gishobora kuba cyagenzaga uyu muyobozi wagiye wigaragaza cyane cyangwa se agaragara hirya no hino ku isi avuza induru, agaragaza ibyo ki intambara iri kubera muri Kongo atari intambara y'abanyekongo bo ubwabo, ahubwo ari intambara batewe n'umuturanyi wabo ari rwo Rwanda. Ngira ngo uyu Therese Kayikwamba yarigaragaje cyane n'abantu benshi bamenye cyane muri iki gihe cy'intambara ya Kongo, kuko yagiye agaragara mu bihugu bitandukanye nka Amerika, kugira ngo Amerika ihaguruke igire naho itangira kugirana ibiganiro byihariye by'imikoranire n'igihugu cya Kongo. Uyu mugore cyangwa se uyu minisitiri yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ntabwo ari Amerika gusa, n'ibihano bitandukanye byaje bifatirwa u Rwanda, uyu ministre n'umwe mu bantu bakomeye babigizemo uruhare, kuko niwe wakoze ingendo zitandukanye hirya no hino mu bihugu bikomakomeye ku isi, yerekana ibyo ki igihugu cyabo cyatewe, ndetse akanagaragaza ko Kongo itari kurwana n'abakongomani bene wabo, ahubwo ko ari umuturanyi wabateye, akanasaba ubufasha. Ntabwo ari we gusa, kuko yanagiye na perezida w'iki gihugu yagiye agaragaza ko akeneye ubufasha butandukanye bwo kugira ngo abe yakivuna umwanzi ari M23. Yagiye asaba imbaraga mu bihugu bitandukanye, ngira ngo yagiye muri Amerika asaba amaboko, ajya mu bihugu by'Abarabu naho asaba amaboko. Ngira ngo hari n'andi makuru twagarutse tubere ku buryo ki Kongo yatumije indege z'intambara za drone mu gihugu cy'Ubushinwa. Byose ni ibigamije kugira ngo ikomeze yirwaneho, nibakomeze kuyaka cyangwa kwinyaga bimwe mu bice bitandukanye byagenzwaga n'uruhande rwa leta. Reka tuguruke kuri analyse cyangwa se ubusesenguzi bw'icyagenzaga ministre Kayikwamba Therese Wagner mu gihugu cy'u Burundi. Nabiciyeho gato mu mayange babwira ko ku itariki 23 Gashyantare ubwo President Ndayishimiye yari mu gihugu cya Kongo, uyu mugabo yakiriwe nk'umwami muri Palais de Marbre i Kinshasa, ndetse ahabwa umwanya uhagije wo kwicara akaganira na mugenzi we wa Kongo, bareba ku bintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere barebye ku musaruro ingabo z'u Burundi ziri gutanga mu rugamba Kongo iri gufashwa muri ingabo z'u Burundi n'abandi bafite ibikorwa babo batandukanye. Barebera hamwe umusaruro ku cyagezweho, ariko mu by'ukuri wareba ntabwo bavuga ngo ari ikintu gikomeye ingabo z'u Burundi zatanze nk'umusaruro muri iyi ntambara, ko kuva aho zigereye muri Kongo ahubwo nibwo M23 agiye bakubita ibanyaga cyangwa se baka bimwe mu bice bikomakomeye bagenzuraga. Ndaguha urugero, mu ntambara M23 yarwanyemo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo bafataga intara Kivu y'Amajyaruguru muri bice bya za Masisi, Bweramana n'andi hatandukanye.
iki gihe ingabo z'abarundi zarabonaga ku ruhande rwa guverinema kandi icyo gihe nibwo zari ziri kwinjira ari nyinshi cyane, zahawe imbaraga zikomakomeye, bafite imbunda zikomakomeye, ariko ntago byabahiriye kuko M23 ntago yabarebeye iryera, yarabakubise ibirukana muri iyi ntara bose bakizwa n'amaguru. Mu gusubira n'amaguru birukanse bagana muri Kivu y'Amajyepfo. Bagezeyo ntago barekeye aho, Kivu y'Amajyepfo nabwo barongeye bifatanya n'izindi ngabo z'abarundi still zari zikambitse muri iyo ntara zitegereje ko ziri budefend uruhande rwa leta y'Kinshasa. Ariko rero byababayeho bose nagahomamunwa kuko ubwo M23 yabasatiraga yaranabakubisi bakura muri ntara Kivu y'Amajyepfo irabirukana. Mu byukuri igice basigaranye ni igice kimwe gusa cyitwa Uvira kiri muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru tugeraho nayo yemeza ko mu byukuri iki gice gisa nkaho kiri cyagoswe cyose n'ingabo za M23. Aha twareberaga hamwe ku bya aba bagabo bombi baganiriye. Mu byukuri ugarutse ku musaro cyangwa se akamaro izi ngabo z'abarundi zatanze muri intambara, navuga ngo ni hafi ya ntako kuko mu ntambara barwanye zose bashyigikiye leta y'Kinshasa, zose nta nimwe bigeze bitwaramo neza, nta nimwe bigeze batsinda, nta nimwe bigeze bafasha leta kuresista ngo igume ku butaka bwayo. Icyabaye uko bose uko iyo babonaga icyabaye uko ingabo zahita zirukanka mu bambere, iyo zibonye urugamba rukomeye hari muri Kongo, ingabo za guverinoma zo nizo ziba izambere guca kwiruka bakavanamo akabo karenge. Ubwo wazalendo barakurikira, umurundi we niwe wari wasigaraga ahanganye, ariko nabo akenshi baje gusanga nkuko byaje bigaragara, baje kubona ko mu byukuri baje kubona ko batagomba gukomeza gupfa kuko abasirikare b'abarundi bapfuye ari benshi, nk'imirwano. Nabo bakuramo akabo karenge bariruka rero bakizwa n'amaguru baragenda. Muri biganiro rero mu byukuri ndakeka ko mu byaganiriweho harebewe hamwe byo ki Uburundi bwakomeza kongera imbaraga muri intambara, bakomeza kurwana ku bice bya Kongo kugira ngo bikomeze kwigarurwa n'ingabo za M23. Uko rero mbabwira kugeza uyu munsi Uvira nisa nkaho itari yafatwa mu buryo bweruye, ariko amakuru tugeraho avuga ko yemeza ko igoswe iri hagati. Bikora ko harimo n'abasirikare b'abarundi barimo aho ngaho imbere, basa n'abagotowemo imbere mu uwo mujyi. Ngayo nguko rero mugigero bwo President Tshisekedi na Ndayishimiye bahuraga. Tshisekedi mu gusoza ibiganiro ngira ngo uyu mu President w'Uburundi we yanze kugenda adakomoje kujyanye n'agafaranga. Burya ngo amafaranga ni musema kweri, nubwo ari kumufasha mu ntambara, ariko ntabwo ari kumufasha nk'umuvandimwe cyangwa se mwene nyina, ahubwo aramufasha kuko ni ibyashara muhingabo. Asigaye Evariste ahabwe amamiliyoni y'amadolari. Ayanga bishuraga abacancuru ubashaka ari kuyarya. Ayanga yishwaga abantu batandukanye ndakeka ko ngubu Burundi bwe buri kuyarya. Rero nkeka ko mu byavuzwe uwo munsi ngo Tshisekedi yanyujijemo amwizeza ko azamwishyura, ari gutekereza ku buryo yamwishyura ayo mafaranga y'ideni amufitiye y'abasirikare bari kumufasha mu ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara arwanyemo nabo yita abanyarwanda. Abagabo yavuze inshuro nyinshi ko atazigera agirana ibiganiro nabo. Abagabo yavuze ko ashinja ibyaha bikomakomeye, ndetse no mu minsi ishize hari ibihembo byashyizweho ku bantu bashobora gufata hamwe mu bayobozi bakomakomeye ba M23 AFC. Ibiro binibazwa n'abantu benshi ngo se bizagerwa cyangwa bizagerwaho. Mu ruzinduko rero uyu ministre yagiriye uyu munsi i Burundi, ibyo abantu bavuzeho cyane batangiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga nibijyanye no kwishyura. Ese mama yaje yikoreye ivarisi y'ayo madolari kugira ngo abanze yishyure ideni igihugu cye gifitiye igihugu cy'u Burundi? Byanze bikunze rero kuko bari byavuzwe mu biganiro byahuje abayobozi b'ibihugu byombi bya muri Gashyantare muri mwaka turimo. Nkeka ko mu cyari kimuzanye gikomeye ari ukumwishyura, kwishyura ideni ndetse no kuba bakongera kunoza amasezerano yo gufatanya muri intambara. Asigaye Burundi bukomeza gushyigikira igihugu cya Kongo muri intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
rero nimba Uburundi bwishyuwe giye kurikiraho ni ikihe? Perezida Evariste Ndayishimiye General Neva we ari mu kazi, arimo arashaka amafaranga biciye mu nzira zose, arimo arakodesha igisirikare kugira ngo yibonere amafaranga. Niyitaye ku bana b'Abarundi bari gupfira ku butaka bwa Kongo, mu by'ukuri ntacyo barwana, bari kurwana ku nyungu za perezida wabo. Iki rero ni iki? Nimba uyu mu perezida ahawe amafaranga, byanze bikunze arongera arungika abandi basirikare ku butaka bwa Kongo kugira ngo n'ubundi still misiyo akomeze yibonere amafaranga. Byumvikane rero ko uko yohereje abasirikare nako abongera ibikoresho, ubwaraza kugurwa n'ibifaro n'ibindi bintu bikomakomeye kugira ngo koko ingabo z'ubu zijye guhangana zinatanga umusaruro. Nigeze mvuga ko aho intambara yahereye, ureye mu by'ukuri ntago ingabo z'ubu zizatanga umusaruro ukurikije uburyo zitabajwe muri intambara. Tshisekedi yarazi ko mu by'ukuri nitabaza umurundi ari bumufashe, ariko bisa nkaho bamudisappointinze, baramutengushye ku buryo bukomeye. Ubushobozi n'imbaraga yarizeye mu ngabo z'u Burundi kugeza uyu munsi ntabwo arazibona, gusa akomeje gukorana nabo kugira ngo ko ntandi mahitamo afite nawe, kuko icyambere cyo azi ko ingabo ze ziri weak, nta mbaraga zifite. Byanze bikunze rero agomba kwitabaza Abarundi. Njye numva abanyarwanda bavuga ngo igihugu kirimo impumyi, ubwo bavuga batabona, ngo wijisho rimwe arayobora. N'igisigaro cy'i Burundi gisa nkaho gifite ijisho rimwe, aba Kongo bo nta na rimwe bafite. Bivuze rero ngo niyo mpamvu Tshisekedi agifitiye icyizere ingabo z'u Burundi. Ese mama, izi ngabo za Neva ziraza gutanga umusaruro? Reka tubitege amaso. Uyu ni umusozo w'iyi nkuru yacu, ni inkuru ya gatatu yo kuri uyu munsi. Reka tugushimire cyane ukomeze ubane natwe muri gahunda zacu z'amakuru. Nimba uri mushya nyabuneka mbikubwira buri munsi, ntugire udakoze subscribe, ukora subscribe kugira ngo ujye mu mbere ugerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu. Shalom.